Malona ngā rurua Tala Fou o Tala mai Ausetalia. Momo atu se li poti le tamai o le whalawalawe na tula mai Amerika i le sonanafi na ulu whale aise tamai ta i se tasi o kale sia tele i Texas, whaatasi ma sea upenga ma se tamai titi ta ue fitu tausanga ma amata lo na tawhana tangata sai te tonu o le no fuanga pe i ta ina umai malo na soifua ina ua tawhana ane leo leo sai ai i lea no fuanga i lea taimi. Ta weli poti na afia i fo i malita me titi na o lao atu a tō ma se tasi ali i sai tonu le no fuanga e tinga ina le ta me titi e peo na li putia. Lo whaia nei lisu suenga a wa wha maunia mai o leta mai ta i tōru surono tausanga o Denise Yvonne Marino e o mai le teminei e le o wha mautuina mai le mafuanga o ia whaia i le tūlanga e mai se po le ale so tanga o leta mai ta i le ta mai titi. O le kalesia lea le li whai evangalia la wiloa Joel Austin, ma o nisi li poti wata wai o le whana na whaongai le tamai tai wa mariu sa tusi ai upu Free Palestine. E o atu le awhi lima sanau lima se fulu, se vai ngā tupe mawhai o na maua ma tarsa ngai le tangata whaita vale, e toe mawane mai tutongi sa tutongina o tau o le ala tele po tolls, mai le porkalame le toll rebate. Le Ausetalia le avanoa tā sangai tangata e ngā i le sosoani, to e maua nei tupe sa tatongi mo le whaongai no le ala tele. E se la wana suru fitu miliona wa to e whaafu iane le maloi abta vale i la lo lea whainga. Sa noai le minister o awala i New South Wales John Graham, o lo o lava le taimi mo le tele o abta vale o lo o anga waa e tāro sangai ia tupe angai i le Service New South Wales. Wa yei li porti wata waina nei vai aso le vai a peo le si tio leo whai o li mata mai tai Tala Fou, e mai seo a inga Tala Fou uanga i ese masini, ona o le taunga tā tele o le tau o whale ma le soifuanga lau tele. Sauno ai stasi o suisini o le maloi le APC, o wha solo ne lava ina wha o popo pea leo whai o a inga laiti, o tu ua sini mo isi stete o Ausetalia, o lo tau mawai se wha ma venga, e mai se lava i le tau o whale. Mata ua le so upu a whaia le bawe whaia se ngā luenga le malo i le tūlanga le nei e ono iei se a ai le lumana i le ni o na tamaiti. O le maua nisi wanga i ese sa whaatala noa e Tala Fou e fia lava au mawisini peitai o lava i le tūlanga o le ngā whatia no tutongi whale ma mea no fuai ma o sa iri fisosoani ai i isi stete o lo tau whiololo ai le tau o whale. Ta ua le so upo le malo le tue au na sira iai o le tōtele lavo le au whainga le anga i ese pea masini o le tūlanga wha le tonu fo i leo le tūtau ngā luenga ma a whiai ma le tamau ainga o le ai i le anga i atu i le lumanai. O le so le sa whataltali e le tōtele o le pāsese sa i runga o le waalele le Sri Lankan Airlines sa anga atu sana whainga malanga me le malai waalele o Tala Marini me le pone anga i Colombo a e tupo i se wha le tonu le whiawhena nafi ma toi wawe tura wele ele ai le waai me le pone. Pa mai le 9 News, po le afo le ono le whiawhena nafi, na alua nei le whainga malanga lea UL 605, a e le i ato se i tūla, a whai tūla o le malanga, a e vai aloa e le pāsese le alua ne le asu, mai le vaenga o iei le ave waalele, ma wha aloa nei e le pailate o le ato e fo i mai le vaai me le pone. Ele iei se soifua na afia, ma sa tūla o ele saunga le mū le waa, ma wha whatai ai ngā yo inga le au waa, pe tai na wha airo fo i le fia o le toa tele o le pāsese, ona o le nei wha le tonu. Lo whaatari la le toa tele i le so, si dia marase lau le pāsese, mo awa nua to e wha awa waifai ngā malanga, a o whaatari ma se li poti le waalele i le mafuanga o le wha le tonu. Ma le tala muri, o se tasi o au nanga ua tele luna sao le sosoani ai le kiliwaino tau mafa mō tangata, Meals on Wheels, o whaero mai le so o toi titi 5% o ana volunteers, wanga i ese mai le la lai Queensilani, taru mai lava le amata o le COVID-19 maleiva. O le ofisa siri o le Meals on Wheels i Queensilani, Evan Hills, na ia whaelo a wo o atu nei le whawheri maselau, leo whaeo volunteers wanga i ese mai le au nanga, taru mai le lua whelua se fulu, wha mai a ia e tali tonu o a whianga o le COVID, wha popo atu iai ma le taunga tau le soifuanga o iai nei ona o nisi o mafuanga o tura i mai iai lea wha le tonu i volunteers. Wha mai o le tu o mātawina o wha popo fo i le mana o mianga o le au unanga le nei le tolu suri ma pasene sidia ma le 2 miliona tau mawha i kiliva le au unanga lea anga i atu i le sidia ma le sefulu i wafe o tangata mātatua wha pia fo i mai la tau i ia whianga tu mau.
Wa saunua fo ina le ofisa sili o le lango mo le latou au unanga e alua ne lava mai le toʻatele o tangata e ofofua le tautua e unua ma se tutongi po volunteers. Ma o nisi wo o atulava i le taifitu se furu tausaga talu no latou fesosoniane e ala i le avea ma volunteer. O so stasi fia o foina le soifua fesosoniai le au unanga me whaina wala au sao i le Meals on Wheels i Queenselani. Tala ia radio Samoa, mo le nei fo iaso.